Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikiye aho muri hose, turabasuje kandi tubifashe kugenda mugira ibihe byiza kuri uyu munsi wa tariki 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze fresh kabisa. Ibihe byiza kuri mwe mwese nibyo tubifurije. Hanyuma rero ubu tuvugana turi kujya gukurikirana imyitozo kabisa ya Rayon Sport. Ni imyitozo kabisa igomba kuba ni imyitozo igomba kuba ikomeye cyane, bitegura ekipe ya polisi abazaba bakina ku itariki 13. Hanyuma rero tugiye kukaza tubigarukaho, tuza kuba turebera hamwe ese mu nzove byifashe gute muri Rayon Sport, ni iki kijya mbere, ese bimeze gute. Hanyuma tuza kuba tugaruka ku musore witwa Ntwari Fiacre, ni umunyezamu ukomeye cyane w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Tugiye kuba turebera hamwe ese yaraye yitwaye ate, ese niki yaje kuba akora ku mugoroba, dore ko yaje kuba akora agashya gakomeye cyane. Byose ngiye kandi bigaruka muri kino kiganiro, aho byose kasa uraza kuba umenya ibyo ari byo byaje kuba akora ku mugoroba. Hanyuma tuza tuninjira mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, byose kose tugenda tubijyanirana. Ejo bundi mu kwezi kwa 3 harana ko hasigaye iminsi mike cyane, Amavubi agatangira ahamagarwa kugira ngo batangire bitegure imikino ya qualification y'igikombe cy'Afurika, dore ko muri tombora amaze kuba iba. Tuza kuba tubigarukaho ese ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ho ni iki kirimo kugenda kivugwamo mu bakinnyi bayo, ese umutoza bimeze gute, ko baje kuba batandukana n'umutoza witwa Adel Amrouche, byo byifashe bite. Byose agiye kuba mbigarukaho, byose kasa ugiye kuba ubyumva muri kino ikiganiro. Ni ikiganiro kigufi cyane ariko kirimo amakuru menshi kandi meza agomba kuba umenya. Hanyuma rero karange kabisa ansuza mwese mu nkurikiye muri hose, abari anga i Kigali mu Rwanda, abari mu ntara zigiye zitandukanye, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru kabisa, abari Burasirazuba ndetse n'Iburengerazuba, mwese ndabasuje kandi bifurije kugenda amugira ibihe byiza. Nyagasani kabisa akomeza kugenda abana namwe. Hanyuma rero reka nshaka kanze subscribe kuri no channel, nyagasani nawe aguhereza umugisha nimba warakanze subscribe. Hanyuma niba utakanda subscribe, fungura notification kabisa ukande subscribe kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza. Mukande subscribe, mukande like, mutange ibitekerezo byanyu biciye muri comment, turagenda tubicishamo amaso kabisa ko yare tugeraho atugenda atubisoma. Hanyuma reka tunyagire tujye gute tukurikiza kabisa mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe rero iwe kugenda yitegura ekipe ya Police FC, no mukino kazaba afite ku munsi wo kwa gatanu ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri. No mukino uzaba ukomeye cyane, no mukino uzaba udasanzwe. Rayon Sport yawukane cyane, irimo ubushaka gutsinda uyu mukino, barimo kabisa kuba bashaka kuba bawutsinda kugira ngo barebe ko bakegukana amanota 3 byibura. Rayon Sport niza kuba itsinda uno mukino iraza kugenda yiyongerera amayerewe ku gikombe cya shampiyona, kuko iraba iri kugenda igabanya gap yayo kabisa hagati ya APR FC ndetse na polisi iri imbere n'ikipe ya Al Hilal ndetse na za Elmerek. Dore ko n'ubundi Elmerek ku munsi w'ejo yo gutsinda byarayinaniye, igwa mu karere ka Rubavu, ubwo kabisa gwagamiswe n'ikipe ya Marine. Urumva ko aho hari kugenda hagiriye ikivaho, kandi APR nayo yaranganyije inganya na Bugesera. Dushobora kubona ikipe ya Al Hilal nayo inganya. Urumva ko ikipe ya Sport bigishoboka muri phase retour, mu gihe yayo ikomeje kugenda igerageza kugenda itsinda imikino
byibura hari ikintu byayifasha. Ariko rero kugira ngo byose bibe nuko icya mbere igomba kubanza igatsinda no mu polisi kabisa ikamukubita ikamukurugutura, nibwo twajya tuvuga ati sasa na Rayon Sport ifite gahunda ku gikombe cya shampiyona. Mu gihe aza kuba itsinze polisi kabisa, Rayon Sport muyitege yaba ifite gahunda ikomeye cyane, yazaza itsinda za Gorira, itsinda za Gasogi, byibura tukara ko yagira icyo itwara ku gikombe cya shampiyona. Rayon Sport ni ikipe bateze iminsi cyane kabisa, ariko ubona ko hasigayemo amanota atari menshi cyane, buriya y'amanota atari yagera mu 14 biba bigishoboka. Rayon Sport rero irasaba gutsinda match ya polisi kugira ngo igire amanota 31 kugira ngo byibura nayo irebe ko hari ikintu cyakiyongera kabisa 32, kuko ifite 29 njya n'itsinda iragira 32. Arumva ko ibintu byo kugenda neza mu gihe ifite 37, urumva ko harasigaye amanota atageze ko na 6. Urumva ko Rayon Sport irabitangiye kugenda ipangururamo gakeya cyane. Hanyuma rero ubwo ngubwo rendezvous nta yindi kuba rero no kujya burya mukajya gukurikirana iyi match kabisa igomba kuzabihuza ikipe ya polisi ndetse n'ikipe ya Sport ku itariki 13 mukagenda mugira gute mushyigikira abakinnyi banyu b'ikipe ya Rayon Sport. Reka tunyagire kabisa twegeze mu kipe y'u Rwanda Amavubi. Umunyezamu kabisa twa Ntwari Fiacre ku mugoroba yaraye kabisa akoze akazi gakomeye cyane, yaraye yitwaye neza mu by'ukuri, aza kwa kabisa ahesha ishema igihugu cye ndetse anarihesha ekipe ya Kaizer Chiefs. No mukino kabisa aza kuba cyane ikipe twa Amazuru FC, ni ikipe ya mu gihugu cya Afrika y'Epfo, yari ihanganye mwono nino ekipe twa Kaizer Chiefs. Byaje kuba birangira rero iyi kipe yitwa Kaizer Chiefs itsinze ikipe yitwa Amazuru ibitego bya kuri 2 byose ku busa, ariko yitwa Ntwari Fiacre yaje kuba akoramo penalty zijya kuri 3. Uyu musore kabisa yarakoze akazi gakomeye cyane, yakoze penalty 3 kabisa azivanamo, hanyuma akuramo n'imipira gardien n'umwataka contre yaje kuba kabisa akora save zijya kuri 4 asigaranye n'umwataka. Urumva ko n'umukino kabisa mu by'ukuri uyu musore yakane no mukino yafite confidence iri mu rwego rwo hejuru, kandi kabisa yaje kuba igaragaza abasha kuba akora akazi gakomeye. Ayo mipira yose bamushotagara ipangurura yose ayimaramo kabisa, yose ayivanamo, abasha kuba yitwara neza. Urumva ko akomeje kugenda yihesha ishema ndetse arihesha n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. N'umusore rero yaramaze igihe kirekire kabisa ari ku gatebe k'abasimba, ariko ubu ngubu yamaze kuba asubira mu kibuga. Utuvugana niwe muzamu wa mbere w'ikipe ya Kaizer Chiefs yari mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Hanyuma rero ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi nayo irakataje kabisa, ikomeje kujya gute iri mu rugero kabisa rwo gushakisha umutoza ugomba kuzaba abatoza. Itangazo ryaratanzwe, abatoza rero bagiye batandukanye kugenda bashyiramo kandidature zabo kugira ngo bazisuzume barebe kabisa yuko bemerewe kuba batoza ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Barimo baragenda babisuzuma, umutoza azasanga akwiranye no gutoza ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi akaba we bazajya gutya bakaba bamuhereza akazi akagutoza ino ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Hanyuma rero kambashimye kandi nkomeza kugenda mbifuriza ibihe byiza. Hanyuma rero mukande like, mukande subscribe, mutange kabisa ibitekerezo byanyu biciye muri comment, ndagenda mbicishamo amaso. Hanyuma rero nyakase nazo akomeza kugenda abana namwe, ndabakunda cyane. Assalamu alaikum.